OnePlus 9 serija prva je u povijesti kompanije koji čine čak 3 modela. OnePlus 9, OnePlus 9 Pro danas na testu i OnePlus 9R. Ovog potonjeg ni ne očekujem na europskim tržištima, a prva dva stanuju u mojim džepovima proteklih tjedan dana sa zadatkom da najnoviju seriju 9 pokažu u najboljem svjetlu. Ono što oba OnePlus 9 modela na leđima donose jest taj novi Hasselblad logo. Naime, kompanija OnePlus shvatila je da su njihovi telefoni u svakom pogledu savršeni, osim po pitanju kamera, i odlučili su u naredne 3 godine uložiti veliki trud i veliki novac kako bi te kamere doveli na razinu da bi se s njima mogli nadmetati u top segmentu sa najboljima na tržištu. Pa je li taj Hasselblad logo švedskog fotogiganta, koji inače snima i fotografije snimljene na mjesecu, tek logo ili iza njega stoji nešto? Pokušat ćemo odgovoriti u današnjoj recenziji. OnePlus 9 Pro, staklo-metalni dizajn njegov prethodnika, rafinira još nešto manje zakrivljenim zaslonom sprijeda i jednako tako impresivno izrađenim kućištem kojeg karakterizira staklo sprijeda, staklo straga i aluminijski okvir. OnePlus 9 Pro i straga i sprijeda ima Gorilla Glass 5 staklo, a kao što vidite njegov zaslon jako lijepo prekriva prednjicu minimalnim okvirom i gore rupicom selfie kamere koja se ne ističe nešto previše. Poviše zaslona uz sam rub nalazi se slušalica poziva, odnosno jedan od dva stereo zvučnika, pa onda taj sa onim dole na donjem bridu ispucava impresivan stereo zvuk s kojim ćete, vjerujte mi, biti više no zadovoljni. Na lijevoj strani kućišta imamo samo tipku kontrole glasnoće, a na desnoj tipku Power i poznati OnePlusov prekidač za kontrolu zvučnog profila. Mislim da bi taj prekidač, odnosno takvu sklopku, zapravo treba imati svaki telefon jer je to izuzetno praktično. Kao što vidite, taj njegov metalni okvir ovdje fura nekakav sjajan završni sloj, pa onda on donekle skuplja otiske prstiju, no nije to tako strašno. Više će smetati otisci prstiju koji se nakupljaju na ovoj sjajnoj staklenoj poleđini, no ovisno o tome koji ćete model odabrati, ti će se otisci prstiju vidjeti manje, odnosno više. Na vrhu telefona, između dvije ove antenske linije, postavljen je sekundarni mikrofon, a dolje na donjem bridu opet imamo dvije antenske linije, između kojih je USB-C za sinkronizaciju i punjenje i priključivanje slušalica, dakle on nema onog standardnog 3,5 mm audio jacka. Tu je još ladica za dvije nano SIM kartice, glavni mikrofon i glavni zvučnik. Dakle, ono što nedostaje jest utor za memorijske kartice, no OnePlusovi telefoni to nisu imali nikada, a danas u top segmentu je to nešto što ćete sve teže pronaći. Na leđima sad je tu taj novi modul kamere, koji je recimo više nalik na onaj sa modela OnePlus 8T, no onoga OnePlus 8 Pro. Nalazi se dakle u gornjem lijevom uglu, u njemu su sveukupno 4 kamere, LED bljeskalica i tu nekakvi dodatni senzori. OnePlus logo je po sredini. Ovaj moj Morning Mist je u ovoj nekakvoj ogledalnoj varijanti. Gore nešto zamućeniji no dolje, u svakom slučaju izgleda vrlo lijepo, a cijeli telefon nije prevelik, nekako je ugodniji za držanje od njegova prethodnika, nešto je mrvicu širi, zaslon je nešto malo kraći, tako da sve skupa jako lijep telefon za baratanje jednom rukom. OnePlus je tu pomogao naravno sa hrpom svojih gesti, pametnih za uključivanje i isključivanje zaslona, spuštanje zajednice s obavijestima, pa i okidanje screenshotova s 3 prsta. Tako da sve što poželite imate. Vodootporan je po certifikatu IP68. U paketu ćete dobiti ovakvu zaštitnu maskicu koja je dosta lijepa, jako lijepo ga štiti, a ne poružnjuje ga, ne čini ga previše glomaznim, tako da to je lijepo. No, odlučite li se na neku malo još bolju, skuplju, preporučam ovu njihovu Carbon masku koja je isto tako super, isto ga štiti sa svih strana, a ne čini ga odveć debelim.
Izvrstan zaslon lanjske OnePlus 8 perjanice. OnePlus je ovdje zamijenio još boljim ekranom. Sad je to 6,7 inčni, super štedljivi LTPO panel, nazivaju ga Fluid 2 AMOLED. Dolazi u QHD plus rezoluciji i fura dinamičko osvježenje od maksimalno 120 Hz i maksimalnim osvjetljenjem od 1300 nita. Te se impresivne brojke na papiru priljevaju zaista jedan od najljepših zaslona koje možete dobiti na tržištu, a taj njegov LTPO panel omogućuje mu dinamičku regulaciju osvježenja zaslona od super štedljivih 1 Hz pri statičnom prikazu pa do super glatkih 120 Hz dok listate kroz sadržaje na zaslonu. Pohvaliti se može izraženim bojama, dubokom crnom, jakim kontrastom kao i odličnom čitljivošću pod kutom i vani na otvorenom. Sviđa mi se što je taj sad radijus zakrivljenosti, a zaslon je ipak zakrivljen, manji no što je bio na njegovu prethodniku, pa mi sve to skupa izgleda ljepše. Onih neželjenih dodira dok ga držite ovako u dlanu je definitivno manje. Podržava on naravno i Always On prikaz i to u nekoliko različitih opcija. Ima čitač otisaka ispod zaslona koji je brz. Ono što malčice me smeta, ali naviknuo sam se već, je što je taj čitač otisaka postavljen dole poprilično nisko, no kao što vidite radi jako brzo i pouzdano. Uz njega možete još koristiti i Face Unlock, on je naravno jednako brz, ali manje siguran. Valja napomenuti da je zaslon zaštićen Gorilla Glass 5 staklom, a na njemu je još i predaplicirana zaštitna folija. Dakle, riječ je o jednom od najboljih zaslona koje trenutno možete dobiti na smartphone tržištu. Realno gledano i OnePlus 8 Pro snima zaista odlične fotografije. Sad ovaj OnePlus 9 Pro dobio je još bolje senzore, još bolju širokokutnu kameru i dobio je ono što kažu Color Science, dakle te nekakve algoritme za obradu boja od kompanije Hasselblad koji za zadatak imaju ponuditi što vjerniju reprodukciju onoga što snimate. Ja osobno nisam uvjeren da bi to baš nazvao vjernom reprodukcijom boja, ali definitivno nekim posebnim Hasselblad štihom koji je oku ugodan. Hoće li se svidjeti i vama, reći ćete mi u komentarima ispod. S hardverske strane OnePlus Pro sprijeda u rupici u zaslonu ima 16 megapikselnu selfie kameru koja snima vrlo dobre fotografije i portrete sa zamućenom pozadinom. Video kojeg snima tom prednjom kamerom doista jest dobar, no budući da konkurencija već neko vrijeme i prednjom kamerom snima 4K video, pitam se što se čeka u OnePlus taboru. Na leđima OnePlus 9 Pro ima 4 kamere. Glavna je novi Sony IMX789 senzor, 48 megapikselni quad-buyer senzor sa objektivom f1.8, 7.5 lećom, omnidirekcijskim faznim laserskim autofokusom te OIS stabilizacijom. Zadano ta kamera snima 12 megapikselne fotografije, no možete snimati i u punih 48 megapiksela ako to želite. Uz 4K video sve do 120 sličica u sekundi snima i 8 pri 30 sličica u sekundi. Sumnjam baš da ćete to nešto često koristiti, ali eto, možete i to. OnePlus je tu posebno ponosan na svoju 50 megapikselnu ultra širokokutnu kameru opremljenu Sony IMX766 senzorom, objektivom f2.2, freeform lećom koja distorziju tipičnu za te širokokutne kamere svodi na zaista minimalnih 1%. Tu je još i 8 megapikselna telefoto kamera za 3.3 puta optičko povećanje, 30 puta digitalno povećanje, sve to skupa uz OIS stabilizaciju i fazni autofokus. I četvrto oko je dakle 2 megapikselni senzor dubine. Sučelje kamere će svima onima koji su do sad koristili neki OnePlus telefon biti poznato, i dalje je lijepo dizajnirano i rekao bih vrlo ugodno za korištenje, sve je tu na pravom mjestu. Ovaj Hasselblad je dodao ovu narančastu tipku okidača, dodatno u menije možete uskočiti i na ovaj način, pa onda tu ponovno vidite ovaj Hasselblad logo na odabiru Pro režima snimanja. Nudi on tu svašta nešto, sviđa mi se opcija Focus Peaking koja dakle tu ističe ono što je u fokusu tako da vam bude još lakše fokusirati, a dok ovako scrollate kroz ove menije, brojčanike, telefon lijepo i jasno vibrira svojim kvalitetnim vibromotorom, pa i to svakako plus. Podržan je AI koji automatski bira najbolje algoritme za snimanje, tako kad vidi da bi bilo dobro da uključite širokokutnu kameru sugerira to, a u mračnim uvjetima produljit će ekspoziciju u svojevrsnom noćnom režimu, premda taj noćni režim možete uključiti i posebno. Znam da je to tu najmanje bitno, ali jako mi se svidio novi zvuk okidača kojeg su posudili sa Hasselbladovih profesionalnih kamera. Neki će reći bez veze, ali stvarno cool.
OnePlus 9 Pro sa sve tri kamere, pogotovo glavnom i širokokutnom danju, snima odlične fotografije s lijepo izraženim prirodnim bokeh efektom i raskošnim dinamičkim rasponom. S lakoćom reproducira detalje u sjeni i pri snimanju direktno izvor svjetla, što je svakako pohvalno. Kvaliteta snimljenih fotografija u uvjetima slabog osvjetljenja nije ništa lošija. Noćni režim uz mirnu ruku izvlači puno detalja uz minimalan šum. Od ove telefoto kamere ne treba očekivati čudeno, sve do nekih 10x daju se snimiti upotrebljive fotografije. Ono što treba pohvaliti je dosta dobra ujednačenost pri reprodukciji boja na sve tri kamere, što je obično boljka ovih telefona sa višestrukim objektivima i senzorima. 8K video nije nešto što ćete snimati često, no ako to poželite možete, razina detalja i glatkoća na zavidnoj su razini, a odlična opcija je snimanje 4K videa pre 30 sličica u sekundi koje onda možete lijepo usporiti u post obradi uz minimalne gubitke na kvaliteti. Inače je 4K pri 60 sličica u sekundi impresivno stabiliziran, gladak i bogat detaljima. Tu sad već gledate neke fotografije snimljene njegovim kamerama, stiže i nekoliko video zapisa, sve te fotke u punoj kvaliteti svakako pogledajte u mojoj pisanoj recenziji na smartphone.hrvatska.com, a onda mi u komentarima ispod kažete što vi mislite, je li ta Hasselblad suradnja donijela OnePlusu 9 Pro dovoljno da se i kamerom suprotstavi najboljima u top segmentu. Meni bude hladno za ruke, a ja nisam imala teple, što bi to bilo dobro. Ono što sve ove godine kompromitira vrhunski hardware OnePlus telefona svakako je tvrtkin Oxygen OS, tako je i ovdje u slučaju OnePlus 9 Pro perjanice. Kad kupuješ iPhone točno znaš što ćeš dobiti, no kad kupuješ Android taboru možeš dobiti svašta. OnePlus telefoni upravo su zbog takvog dobro optimiziranog Oxygen OS-a, njegova, rekao bih, no bullshit pristupa, jednostavnosti, glatkoći i to što jesu. Nisam jedini koji će vam reći da kad jednom koristiš OnePlus telefon nijedan nakon njega nije dovoljno brz ni gladak u radu. Te čari glatkoće i jednostavnosti OnePlus vjerojatno osigurava izbacivanje svega suvišnoga što druga Android sučelja nerijetko opterećuju i u konačnici činite zurckavim i ne apsolutno glatkim. Zaslon zaključavanja dakle tipičan i prikazat će obavijesti, točno vrijeme, prečace za kameru i Google asistenta. Tu je naravno i čitač otisaka prstiju, sletit ćete na početni zaslon, podržane su sve moguće geste, uklizavate u izbornik s aplikacijama, spuštate zavješu s obavijestima, krajnja lijeva stranica je Google Discover Feed, što definitivno pozdravljam. Uklizavanje u multitasking onda izgleda ovako, skakanje iz aplikacije u aplikaciju izuzetno je glatko, dakle sve ove animacije jako su lijepe, sve se to spušta glatko, bez trzanja, baš onako kako treba biti prvog dana, a tako i dugo i godinu dvije kasnije. Možete mijenjati wallpapere, boje, pakete ikonica, sve što vas volja kako vam telefon ne bi brzo dosadio. U pogledu multimedije OnePlus 9 Pro oduševit će vas opet zaslonom, ali i odličnim stereo zvukom kojeg jamče zvuči na vrhu zaslona i ona na dnu uređaja. Zvuk je odličan i kroz Bluetooth slušalice, žične se inače priključuju na USB-C port jer 3,5 mm audio jacka nema. Kako zvuče ti njegovi zvučnici, čujte sada. Pojačat ću za vas zvuk do kraja pa malo pripazite uši. Zvuk odavde i odavde. Teško ga je prigušiti. Sve one Googleove aplikacije OnePlus nadopunjava svojim mini paketom aplikacija kao što su upravitelj datoteka, onda imate community za korespondenciju i čitanje vijesti vezanih za OnePlus telefone, a vjerujem da će vam dobro doći i OnePlus Switch za lagano prebacivanje podataka sa starog telefona.
OnePlus 9 Pro apsolutna je zvijer po pitanju performansi, pokreće ga Snapdragon 888 ili Snapdragon 888 sa 8 ili 12 GB rama i 128 odnosno 256 GB interne memorije. Moj ovaj testni model je taj jači, 12-256, internu memoriju nije moguće proširiti jer ne podržava memorijske kartice, no vjerujem da će vam to biti posve dovoljno. Dakle, radi apsolutno glatko, bestrzno i bez pregrijavanja u svim mogućim uvjetima. Isprobao sam najmodernije igrice, vrti ih bez problema, bez trzanja, a jednako tako nema pregrijavanja ni pri snimanju 4K i 8K videa, mada su to neki prijavili. Ja zaista na ovom mom testnom modelu nisam takvih problema imao. On će se nešto donekle tu po leđima zagrijati, no niti u jednom trenutku da bi izbacio nekakvu poruku o pregrijavanju ili da bi osjetio pad performansi. Kvaliteta telefonskih poziva je odlična, nemam nikakvih zamjerki, zvuk je jasan i glasan s obje strane veze, a nema problema niti sa GPS-om, Wi-Fi-em ni Bluetooth povezivošću, naravno on podržava i 5G mreže. Baterija kapaciteta 4500 mAh na oba OnePlus 9 modela ne zvuči baš naročito, no realno s autonomijom ne biste trebali imati nikakvih problema. Meni je konzistentno nudio cijeli dan korištenja s preko 6 sati uključenog zaslona. Za slučaj da vam to nije dosta i morate nadopunjavati, ni to nije problem, oduševit će vas izuzetno brzim 65W punjačem u paketu kojim ga do 100% napuni za manje od 40 minuta. A zanimljivo, tek nešto sporije je i bežično punjenje sa njihovim novim 50W bežičnim punjačem kojeg sam također dobio na test, no ako se odlučite za njega morat ćete ga platiti dodatno. U svakom slučaju sve što trebate za brzo 65W punjenje pa i maskicu dobit ćete u paketu. Pa da rezimiramo za kraj, OnePlus 9 Pro bez ikakve dvojbe nije flagship killer, on je jednostavno flagship, to prati i cijena. Naime, osnovni model sa 8 GB rama i 128 GB interne memorije koštat će vas 929 eura. Ovaj napucan do zuba sa 12 GB rama i 256 GB interne memorije koštat će vas euro manje od 1000 eura. Dakle, skup telefon, no i dalje jeftiniji od Galaxy S21 Ultra s kojim se zapravo želi nadmetati. Odlučite li se na ovaj OnePlus 9 Pro, za tu lovu dobit ćete jako lijep i impresivno izrađen telefon sa prekrasnim, jednim od najboljih zaslona na tržištu. Dobit ćete top performanse, super gladak Oxygen OS, izdržljivu bateriju, super brzo žično i bežično punjenje, vodootporan telefon i u konačnici odlične kamere, neovisno o tome piše li na leđima Hasselblad ili ne piše. OnePlus 9 Pro tako je gotovo pa savršen telefon, neke će eto zasmetati to što nema utora za memorijske kartice i 3,5 mm audio jacka. Ja ću mu zamjeriti to nešto malo niže postavljen čitač otisaka prsti ispod zaslona, premda to nije nikakva greda, a ovaj Morning Mist skupljat će po leđima otiske prsti i prljavštine koje će eto smetati one koje vole da im je telefon super glancav. Opet i te minuse vjerujem da ću vam nadoknaditi maskicom i brzim punjačem u paketu. Pa eto sad kad ste sve čuli i vidjeli, što vi mislite? Je li taj Hasselblad hype koji se podigao oko nove OnePlus 9 serije opravdan ili nije? Je li OnePlus 9 Pro telefon na kojeg biste rado potrošili nešto manje od 1000 eura? Eto, ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga, podijelite ga s drugima, na taj način najbolje ćete podržati ovaj kanal, a kako ne biste propustili ništa novo, kao ni recenziju OnePlusa 9 koji je dosta jeftiniji od ovoga, a ne vjerujem da je nešto puno lošiji, predlažem da se pretplatite na ovaj kanal, budući da je besplatno, bezbolno, a može biti i zabavno. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Hajde, buu!